ne znamo više što bi od sebe, puni smo energije i pozitivne i negativne, svašta se sakuplja u nama, agresivnost raste na svakom koraku, to smo vidjeli i za vrijeme Uskrsa, ne? Jako mi je žao što ljudi su u nas počeli percipirati novinare kao persone non grate, a ti ljudi samo su tu samo da prenesu istinu. I ne znam zašto. Stara vremena kad su glasnike loših vijesti ubijali. Zašto nekoga ko govori istinu i progovara o istini kažnjavati zbog toga? Ne? Zato jer tebi sada ne paše da se o tome govori, jer nećeš da te netko posjeća na grešku koju si učinio. Tako da svaka čast stvarno, čini mi se da su... Da to treba i hrabrosti, znaš, da se kaže istina i da se prenese. I liječnici, i policajci, ali i novinari su ljudi koji se ovoga trenutka ne zaustavljaju. Oni su svakog dana na nekoj presici. Oni idu tamo gdje ih vijest nosi. Ne? Tako da riskiraju bukvalno svoje živote. I da se mene pita, ne? Ja bi svim tim ljudima koji su u ovo doba korone, koje je za mene, a i za svakog normalnog, jedno doba koje se može čak nazvati i ratnim vremenom, ne? Da bi im dao beneficirani radni staž. Pa ja bih krenuo od blagajnice u Konzumu, čovječe. Od blagajnice u Konzumu. Koja tam sedi cijeli dan, kužiš i čeka da li bu neko naišao da se zakašlje u nju. Znači, jako puno malih ljudi koje ovakvo vrijeme pretvori zapravo u velike ljude. I daje im značaj koji inače u kao nekakvim normalnim situacijama nemaju. I zato to vrijeme isto ima, ajmo reći, neku svoju kvalitetu, unatoč tome što je užasno teško i što je na neki način neizvjesno.